ole thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawa in chibai vek ule voin hi December nili kumsang ni somni pathum thotan ni ani e kan hriatlan thau angin voina Mizoram MLA in thlanpui kan nei result chu puana ti chua alonita a ta chon kan hriatlan angin assembly bial somli oma bial somni le pasari zeta Mizo People Movement ZPM te chuan ne na anchanga MNF Mizo National Front te chuan seat som an la ve thunga Indian National Congress in seat khatla in BJP te chuan seat ni an la ve thung ani kumin MLA in thlan kan ma chona vota in ne na sang berni a kan lo hriat chu Aizol no true bialatanga thlantlin ZPM candidate Dr. Vanla thana chuanin MNF candidate chu vote sang ruk zanga le pasari zetin ane ani tichong kan hriatlan angin Mizoram in thlanpui kan ma chona hian sarkar na lo chel to te hian atlang pui thu in tram ni kan ti mai kumsom chung hi chelin an chol zon fo thin ani a ama ero chu kumin in thlan kan ma chona ero chuan MNF ten tram khat an kalpui chu atram ni na angkal tur hi ZPM in anti top ta ani tichuan kan hriatlan angin MNF ministry kan hron lai meka cabinet minister le minister pa ngai mi som pat ni te zinga hian atling zon le thei om te hi pahni chi an ni a cabinet minister le minister te zinga mi som pahni te zinga mi som te hi antling zo talo ti na ani chu tichuan tun in thlanpui kan nia thlinglo langsar zual deuh te hi ta lang taila athome minister kan matson mekle chief minister nilai pu zoram thanga ani hi chief minister nilai ani awangin abiala po hian buk ritle turangai ani a ama ero chu abiala hian ZPM candidate chu anne zo talo ani tichuan apahni na chuan deputy CM puton luya atling lo zo lo boka hi minister le MLA Mizoram mina kan nei te jinga chuan bial vongne ber te jinga soi ani a mitam takin atla hi mak antireng ani tin atla langsar zola hian Congress candidate chief ministerial candidate ni telbok pusota atla hi alangsar zol te jingami ani bok ome tin thom nei lian tak mai le zoram mi puite pon kan ngai ven pu vanlal sailova atla po hi tlinglo langsar zol te a kan ta langam tura ngai ta bokila athome ti chuan hetilaya kan kalsantak MNF ministry kan hron chho mek laya minister le cabinet minister som le pahni te jinga mi som antling zo to lo kan ti kha chung minister som pahni te jinga pahni chu tling zo le in chung te chu pu Robert Romoele pu lal chandama ral te te hi tling om chun te anni tamai ni hetinga in thlan kan ma chon chawatin vote chiar anni a ZPM lamten si somni le pasari zet maya ne na an changta hi an lompui om hle a hemi chung changa hian pulal du oma chuan anin be seizat le an rin lok ang chu an hmuni a anin hriat thu an soya tin party president le tin leader ni pulal du oma te po hian hetinga an tlin thei chan hi pathian vena le kai ruina du sakna le tin mi pui du sakna an dona ni ti an hriat thu sain pathian le mi pui te laka lom na thu an soi bokani o tuna kan talana khanin pulal du oma hi party president ani tel katina ani lo ti mi lo hriat sak don nia Mizoram hian in thlan pui tumtam tak kan lo ma chon ve to thina chung huna chon party introma sarkar na CM hi kan la nei ngai lova kumin kumsak ni le somni pathum in thana eroi chuan exit poll sang te tin mi mal ngai dan tam tak han la khompo hianin Mizoram a hian party mala sarkar na CM thei majority hi omlo tura ngai ni in ta chuan heng assembly hi a om mayangem oti hi mitam tak ngai dan ani a ama ero chu vote chiar ani meu chuan mitam tak ngai dan le ke ni channel lam thir dan le ngai dan ngei po chu phe thlukin om chiang le maya ne takin ZPM lam hian sit somni le pasari zet la in sarkar na CM thei an lo nita ani ti chuan kumin kumsang ni le somni pathum in thlan hi chinchiat lak tak mai ani a meichia MLA hi nei ve fo to thin maila voi khata MLA kan nei tamber ni in alang boka kumin kumsak ni le somni pathum MLA in thlan result alo chu chuan mizo meichia pathum ngot mai MLA a thlan tlin anita ani
ZPM candidate panite thantlin ni in MNF candidate pakhat thantlin ani bok heti rual hian he in thlan pui kan ma chona Indian National Congress in artel kon lo chau maya sit kha chau an han la tamai hi mitam tak chuan mak kan ti nge in arin omve boka anni party official tele thunei tu tam tak te pon he hi anin thir dan le an ngai dan chu ani bikin arin omlova party official te tin thunei tu sang sang te po hian Mizoram a hian INC hi tuna chuan an tlu sopri ani ti hi an mu dan le an ma ni ngei po anin pom dan ani heti mek la hian hetiang taka an tluk sopero hi chu atua main kan ring phazanin arin omlova ama ro chu hetiang tak maya an sopta hi thilmak tak ni in alang bok chuti ruwa chuan assembly bial sang changa vote candidate ten an mu dan han thlir ero chuan INC te hi ante talua e ti na ni in alang chuang san lova chuti ruwa chuan ZPM te ne na an chana tu chung changa hian neutral vote hi na satakin an hi pani ti hi phadrual ani om love engponi ta sila tu na chuanin sarkar thar kan ma chonin kan ron chodon ta ti achiang tareng maya chuwang chuan minister laningai lo thiau mai te kan ron don ti po achiang ta chumai chu ani lova MLA a hianin mi tharlak mi somni vel bor te thlantlin thar an ni boka eng ang takin nge ram hi min suayang kan ram hi din mun thatak le dom taka min lang chu kang nge aya har sa le zona min thlen zo kang ti po hi rial lok thei ani bik lo awangin an ma ni azoram mi puiten rin na thuk takan khatani ti hi kan MLA thlan thar ten semo se kan du hle maya chawang chuan an ma ruai tu chu kan lalpa pathian lo ni sela an ma ni chung ko le tin an samim ip puana tu ringot ngai ven ma satu ni lovin ram le nam din kho chu na tu le mi har sa jok te mitin mai ten le rem kan ra na tur hi an na ru na poimo bera da ma satu te lo ni se ti in tun chuma hian du sakna kan hlan ve tak zetani kumin kum sang ni le somni pathum in thana hian hetiang taka ZPM an lian tamai hi engwange ni ang ti hi ngai tu tham tak mai ania party nau pang tak an lani a in thantrum ni an ma chonna hetiang din hun hi thlengin sarkar na siam thei ani satli mai lova sit somni le pasari zet la thei khopin hetiang din hun hi an lon tamai chu ani a he hi achan enge ni ang ti hi ngai tu tham takani ani na taka chuanin ZPM candidate te hi amimal takin party dang official candidate te na khaikhin poin an thatfal em hi aom kher lo mai the chuti rual ero chuan zoram mi puite rilruwa hian test chak na hi alian hle a chin chak na hi alian hle a chu rilruwa po ariak renga chu alang chuakta ni poin alang kan sia tan le kan soi fo thin angin MNF ministry voitam kan lo ron to in kan lo ma chon to a ani chuan kan ram hi hetiang chen hi min suaya he hi min thlen chin ram chu ani chutiang bokin Indian National Congress te po voitam takan lo sonin kan ram nu le pa atan kan lo ko to thina ama ro chu ram min suai then le min nga na chu he jong hi ani ti hi ram mi puiten kan ria chen awangin ram mi puite a hianin MNF le Congress a hian beidon na lian tak awma tuna min da na chin he du khop lo na lian tak awma ni ti hi phadrual ani lawang chuwang chon zuan tu dang le tlan tau na tu dang hi kan nei chuang lova tuna hian en chin tur om chun nia kan riat ZPM hi kan bo tarui rui ni in angai theyang chuwang chuan in MLA kan thlantlin tak te nge po hian ram mi puiten an be sele an phut an vote chan ang nge hi an riata chu anda number 1 fan hi thil tul tak ni in alang chutiang ani lo ani chuan tuna ministry kan ron mek ang hian an ma ni voting tu kan ti an ma ni du sak tu tam tak te hi reilo te athle dual thean ni ti lai po hi an riat atu hle a adu apiang choi sang thin pathian chuan ama du lo zonga khosa thin tu te chu nam thluk le po athiam MMT hi an riat tu hle in kan sebokani chuti rual chon tun tuma hian soilan vele talan ve du sim kan nei chu mi in rilok na alo siama khanin MNF chu tram khat bak an sarkar don lo thu kha aron sei mau maya ati lama aron sei phe ka chuan mitam takinan oilova zol nei der tia pu tu le sei tu po antam le rengani kha ama ro chu a sei lok le a sil lok ang tak takin MNF ministry kaltluang lai chu namtlukin alo umta a ZPM in aron lu alan taring mai chu ani sil lok na pakhat chu adik pang mai
heti mek lai mi tam tak ti tia chuan hetinga a hril lok na adik mek laia aman candidate an chu ve tamai hi atirin omlo zo tu chu ani zo ta ni ti in an sei ve tho mai bok engpo ni ro se tun tuma hempi mi i kati chanlam ani haulova tin mi te vadiriam le chek solte chem hi khadu zong le kati ngai po ani che lo chuti rual ero chuan zol nei na hi naro pui tak mai ani a pathianina minaran te po ape ngai lo tharawa sang na zong te po ape ngai lo naro pui tak chan pol ro pui tak mai ani a Christian teril ruwa pathian ring tu teril ruwa hian zol nei hian mun poi mo tak achan renga wangin tun tuma hian talana soivedu kan nei ta hrim hrimani chu zol nei naro pui tak mai chu kan rama zol nei kan ti tam tak inti zol nei kan ti jok don nge heng te hian aro puina hi an phetla in mitam takten zol nei le engemaw hrilok to pho chu zol nei der angin kan mu pha ta em ti hi ril ruwa riak lian tak mai chu ani ve ta reng ani tun tuma po hian kan rama hianin independent a ronding pathianin a kole a hriat tir anga rondinga ronjung chuak ta an tam hle renga he in than chung chang a po hian pathian o hria pathian hriat tir na puang po an than hem hle reng ani kha engti ziange kati chuta chon pathianin kan ram le namtan candidate a ding turin anti thu an ron out chuaka engwanga tling zo le ta si lo nge ani lalpa pathian chuanin do thul hual ami le sa zol nei te chu aron hriat tir ta in rammi puite mit mo zol nei naro pui tak chu ara chuk tuilo khopa chu ani thena turin anni chu aron timol phota emi ni ang chu tiang chuan pathian chu ami le sa te ti mol pho jing pathian ani ti na emi nge lalpa pathian kanrin em Jehovah kan ti nge po chu ami te bum koi pho thin pathian ani jok nilove chu tiang pathian chu kanrin pathian hi ani lova pathian dik athu tiama porin om tlatania ama ring tu te chu an hui ngila an mol phol wang ti tu ani jok wangin tun tuma hian zol nei kan ti tam tak hril lok tu ten an hril lok dik lo ta duai mai hi an pathian o hriat le pathian o tia an ron sei mi pui te ne na an tlang au pui fo thin hi pathian o ni lovin an sung to na o mai hi an au chu pui ni in alang thei tlatani candidate luta te chau ka seina ani lova ani na taka chon in thlan kan ma chon don atang te tin result pon ma atang hau khan MNF chu tiang khatiang chuan an tling don ZPM chu tiang khatiang chuan an tling don Congress chu tiang khatiang chuan an tling don tia zol thu pon atam em mai ni ma se Mizoram a hian zol thu pon tam tak te hi za asom ko chuang zet hi chu athleng dik lo tlat chu wang chuan kan ram Christiana zol nei inti tam tak te hian pathian ole an ngai ton o te an du thu sam o te hi an thler rang thiam lova an ma ni du thu sam an ril ru a lo riak veng chu pathian o mati in an puang chuak fo mai ni in alang boka chu pathian na thole pathian ina ami te ne na ain puan chuan thin zol ne na ro pui tak mai ti thang tlom na ani a mi ten an rin lo pha ara chuk tui lo fa chu ana ni ti hi an hriat atu le ing ka ria chu tianga zol ne na ro pui tak mi ten nui zat bura an chana an soi thena turata na chanti tu mi hring de chu lalpa pathian hian eng ang takin nge angayang ti hi ngai tu tham tak ani tlat a chan chu le mi hring jok tem ain he tiang mi te hi zol nei der tia kan chir thea kan tena rin tlak lo hul huala kan mu ani chuan lalpa pathian phei chuan a zol nei naro pui tak ti mol pho tu te chu eng ang takin nga yang moti hi ka ngai tu fo thinani oleng poni sela tun tuma kan soi nem le ta e du tok don taila thaome thu thar han puan te vak tur kha kan nei lova chuba ka MLA in than pui result chuak chung chang hi je chen na chip neu na kha kan nei ran pa lova tun tuma hem video han nei lo thlot aya ti in toite in kan ron nei ve ni e ole min thlir sak thina in zawai chunga kan lo me ole